Turabashuje mwese muri sanga muri amakuru isimbi ryacu yo kuri uyu wa kabiri tariki ya gatandatu ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026. Nitwa Emmanuel Musabyimana, mbifurije umwaka mushya muhire wa 2026 uzababere w'amata n'ubuki, muzawurye ntuzabarye. Bifurije gukomeza kugira ibihe byiza, ariko kandi babwira ngo muraza kugira uruhare muri amakuru mwandika hasi muri comment na makuru agiye kwibanda bihugu bigera kuri bitatu: igihugu cy'u Rwanda, igihugu cy'u Burundi, igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho twamaze gutera amatako yacu, aho turimo gukurikirana akantu ku kandi ko bikomeje kubera mu burasirazuba bw'iki gihugu, mu mirwano ikomeje gusakiranya abarwanyi ba M23 intare sasrambwe, igisirikare cya leta ya Kongo, FARDC, icy'u Burundi, icya Tanzania, imitwe ya wazalendo na FDLR ahanini igizwe n'abasize bakoze jenoside mu Rwanda mu mwaka w'1994. Muri amakuru rero turatangirira ku butaka butegetswe na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo kuri uyu wa gatandatu, cyangwa se kuri no tariki ya gatandatu ukwezi kwa mbere umwaka wa 2026 mu gihugu cy'u Burundi, cyangwa se i Bujumbura, haravugwa itabwa muri yombi ry'abantu bagera kuri babiri barimo gushinjwa kuba bakorana n'abarwanyi ba M23 intare sasrambwe ni mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura. Turaza kugenda tubigarukaho. Turaza kubabwira ko kandi mu gihugu cy'u Burundi abaturage bakomoka mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bo mu bwoko bw'abanyamurenge bagera kuri batatu bapfukamishijwe babazwa ibyangombwa. N'amakuru akomeye cyane tugiye kugenda tugaruka muri amakuru. Kandi turaza kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aharimo kubera imirwano ikomeye cyane irimo gusakiranya abarwanyi ba M23 intare sasrambwe, koalisiyo irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa igizwe n'igisirikare cya Tanzania, igisirikare cy'u Burundi, wazalendo, FDLR. Amakuru y'ingenzi rero twamaze kwakira nuko abasirikare ba Tanzania batangiye kugenda baraswa ku mirongo y'imbere ku rugamba muri Kivu y'Amajyepfo. N'amakuru rero arimo kuvuga ko aba basirikare barasiwe mu nkengero z'umujyi wa Uvira, nk'uko imboni zacu ziri ku mirongo y'imbere ku rugamba kandi zihanganye na koalisiyo irwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa barimo kugenda babitubwira. Amakuru y'ingenzi rero aravuga ko kugeza izi saha abasirikare bagera kuri 4 bakomoka mu gihugu cya Tanzania barangije kuraswa n'abarwanyi ba M23 intare sasrambwe. Wakwibaza ngo aba basirikare barimo kumenyekana gute? Amayeri igisirikare cya Tanzania kirimo kugenda gikoresha yose ndayazanye, kuko yose namaze kuyakira. Byose ugiye kubisanga hano ku isimbi ryacu. Icyo usabwa ni ukureba hasi ya video kuri ako gakumwe kareba hejuru ugakandaho, ariko kandi niba utari wakora subscribe nyemerera urebe hasi ya video urebe nimba urimo kubona ijambo subscribe mu magambo atukura cyangwa se y'umukara, ukandeho. Nurangiza gukandaho urahita ukanda kukazogera, urahita ubona. Niko kuri va ku giti dore umuntu, cyangwa se va ku bihuha dore amakuru y'ukuri. Niko kuri wahageze, ni hano ku isimbi ryacu. Nababwiye ko iyo ninjiye muri studio nta kindi kiba kinzanye usibye kurambura page zikomeye cyane kandi zitandukanye ku mutekano, politike na diplomasi mu rwego mpuzamakungu. Nitwa Emmanuel Musabyimana, niko kuri nkunda iyo murimo kunyumva. Bahaye ikaze rero muri amakuru, by'umwihariko nanone agiye kugaruka muri Kivu y'Amajyaruguru, ahakomeje kubera ikotaniro ry'imirwano muri teritwari ya Warikare. Muri teritwari ya Warikare hakomeje kugenda habera imirwano ikomeye cyane, by'umwihariko ni imirwano twavuga ko ari imirwano irimo kugenda isakiranya abarwanyi ba M23 intare sasrambwe ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo, FARDC. Ni imirwano kandi irimo kugaragaramo inyeshyamba zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa za wazalendo ndetse n'inyeshyamba za FDLR. Amakuru y'ingenzi rero aravuga ko ari imirwano irimo kubera
mu gace bita Kibati ndetse no mu gace bita Rubereki. Kuva ku munsi w'ejo hiriwe humvikana urusaku rw'ibiturika rw'imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje. N'amakuru akomeye cyane tugiye kugenda tugarukaho. Nanone kandi usibye aho ngaho uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyaruguru, turongera twerekeze muri Kivu y'Amajyepfo, twongere tubabwire ko ingabo zigera ku 1794 zamaze kuburirwa irengero mu kibaya cya Ruzizi, ni ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri Kivu y'Amajyepfo. Amakuru yo turimo gukesha imbuga nkoranyambaga by'umwihariko zo ku butaka bw'u Burundi, ariko kandi amakuru turimo gukesha n'ibiro ntara makuru ku butaka bwa Repubulika y'u Burundi, ariko kandi amakuru dukesha eta majoro y'igisirikare cyo Burundi iyobowe na General Prime Niyongabo. Amakuru arimo guturukamo aragaragaza ko byibuze abasirikare 1794 baburiwe irengero by'umwihariko mu mirwano ikomeye cyane yasakiranyaga abadwanyi ba M23 intare sasrambwe AFC ARC ndetse n'igisirikare cyo Burundi mu kibaya cya Ruzizi. Ayo ni amakuru akomeye cyane tugiye kugenda tugarukaho, ariko kandi gato ndagira ngo mbasabe babwire ko tugiye kwerekeza mu gihugu cyo Burundi. Nanone tubabwire ko mu gihugu cyo Burundi, igihugu cyo Burundi ubu tuvugana kiri mu mazi abira nyuma y'amagambo akomeye cyane yatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Bizimana Edouard. Uyu mugabo yatangaje amagambo akomeye cyane ku gihugu cya Qatar, aho yavuze ko igihugu cya Qatar nta kintu kimaze hano ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amagambo yarakaje ku buryo bukomeye igihugu cya Qatar, ndetse umwami wa Qatar avuga ibintu bikomeye cyane ku gihugu cyo Burundi. Yavuze ko igihugu cyo Burundi bagiye kugifatira ibyemezo bikomeye cyane. Amakuru y'ingenzi rero aravuga iki? Amakuru y'ingenzi aravuga ko amagambo yatangajwe na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Bizimana Edouard ndetse n'amagambo yatangajwe na Brigadier General Sylvain Ekenge, umuvugizi w'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC, ibingibi ari intsinzi ku barwanyi ba M23 intare sasrambwe mu bigendanye na politike mpuzamahanga. Niko kuri nimunyemerere ninjire mu gato cyane mu masegonda make cyane y'akaruhuko atarenze 5 nsome ko mazi, ubundi ngaruke mbabwira strategie militaire z'igisirikare cya Tanzania zirimo gukoresha kugira ngo zatake abadwanyi ba M23 intare sasrambwe, kandi babwire amayeri ndetse amayeri barimo gukoresha ndetse n'amabanga barimo gukoresha ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abagera kuri 4 barangije kugirwa karase ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ikaze mwese. Murakoze cyane bari mwese mudukurikiye muri amasaha, reka turambure aya makuru, ariko munyemerere twinjire ku mirongo y'imbere ku rugamba. Tugaruke ku basirikare 4 ba Tanzania barangije kuraswa n'abadwanyi ba M23 intare sasrambwe. Ni imirwano kandi yabereye ahitwa Ruhanga ndetse n'Amakobora. Ni imirwano ikomeye cyane yasakiranyije ingabo za Tanzania, ingabo z'u Burundi, imitwe yitwaza intwaro ya Wazalendo ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Igisirikare cya Tanzania kirimo kwambara imyambaro y'igisirikare cyo Burundi, ariko imbere mu ishati bagashyiramo idarapo rya Tanzania. Amakuru y'ingenzi rero aravuga ko bamwe mu basirikare barasiwe ku mirongo imbere ku rugamba ubwo bari barimo kubacakaza cyangwa se bareba nimba nta madolari bafite babasanganye idarapo rya Tanzania. Icyo ni ikimenyetso rero kigaragaza ko abasirikare ba Tanzania barimo kurasirwa ku mirongo y'imbere ku rugamba. Abagera kuri 4 rero byagaragaye ko aribo barasiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ni imirwano yabereye mu gace bita Ruhanga ndetse n'agace bita Makobora kuva ku munsi w'ejo kugera aka kanya. Imirwano iracyakomeye, ariko kandi tukiri aho ngaho baramudukurikiye muri amasaha, abasirikare b'igisirikare cyo Burundi barenga 1794. Amakuru y'ingenzi ndimo kugenda nakira ku mirongo y'imbere ku rugamba, by'umwihariko ku mirwano imaze
iminsi ibera mu kibaya cya Ruzizi. Aba basirikare bamaze kuburirwa irengero. Imiryango mpuzamahanga irengera ikiremwa cya muntu irimo gushakisha hirya no hino mu mashyamba ndetse igenda ihamagara ibaririza kugira ngo imenye nimba bano basirikare baba bakiriho cyangwa se niba bararashwe n'abarwanyi ba M23 intare sasarambwe cyangwa se abasirikare bagenzi babo. Tumaze iminsi twumva amakuru avuga ko abasirikare b'u Burundi barimo koherezwa ku mirongo imbere ku rugamba ariko bakanga kwambara umwambaro w'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo ayo ni amakuru akomeye cyane twagiye tugenda tubagezaho. Abarwanyi ba M23 intare sasarambwe tukiri kuri ayo makuru barimo gutangaza ko umusirikare wese ugaragara nk'umucancuro ku mirongo imbere ku rugamba ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nta numwe uzongera kwerekanwa imbere y'itangazamakuru, ahubwo bazajya bamushyira muri purigatori cyangwa se bazajya bamwigisha ivanjiri. Bana mudukurikiye muri amasaha iyi korari bita imirasire y'abarwanyi ba M23 intare sasarambwe ikomeje kuvuga ko nta musirikare n'umwe ugaragara nk'umucancuro uri ku mirongo y'imbere ku rugamba uzongera kuzajya yerekanwa imbere y'itangazamakuru. Ngira ngo mwebwe mwese munkurikiye muri amasaha ngira ngo musobanukiwe icyo bita ivanjiri cyangwa se icyo bita purigatori. Ubwo ndavuga abantu by'umwihariko basengera muri Kiliziya Gatolika, ngira ngo murabisobanukiwe, ariko kandi mwitonde gato. Purigatori ndimo kuvuga ku mirongo y'imbere ku rugamba itandukanye, mwebwe niyo muzi, kandi ivanjiri ndimo ndavuga itandukanye, mwebwe niyo muzi. Munyandikire hasi muri komenti abantu muzi icyo bita purigatori ndetse abantu muzi ijambo bita karasi, nanone kandi abantu muzi ijambo bita ivanjiri. Munyandikire hasi muri komenti mumbwire muti bwana munyamakuru icyo bita ivanjiri turarizi kandi icyo bita purigatori turarizi. Bari mudukurikiye muri amasaha rero nagira ngo munyandikire hasi muri komenti abantu mwese munkurikiye muri amasaha. Abasirikare bagera kuri 4 bakomoka mu gihugu cya Tanzania barangije kugirwa karasi. Hari abantu benshi barimo kunyandikira hasi muri komenti bambwira bati awa ariko reka mbabwire ko ibi nubwo birimo kuba bariya n'abantu barimo kugwa ku mirongo y'imbere ku rugamba, ahubwo hakagombye kubaho gusenga iyi mirwano igahagarara. Hanyuma rero tuvuye kuri iki gisirikare cya Tanzania reka twerekeze ku mirongo y'imbere ku rugamba mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Mu nkengero z'umujyi wa Uvira hakomeje kugenda habera imirwano ikomeye cyane irimo gusakiranya abarwanyi ba M23 intare sasarambwe ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Amakuru ingenzi rero aravuga iki muri aka kanya? Ibintu bikomeje kuzamba ku mirongo y'imbere ku rugamba, kandi ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Bana mudukurikiye muri amasaha reka mabwiye ko ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu tuvugana imirwano yamaze gufata indi ntera muri Kivu y'Amajyepfo mu nkengero z'umujyi wa Uvira. Ni nyuma yuko igisirikare cya leta y'u Burundi cyongeye guhabwa oda cyangwa se cyongeye guhabwa amabwiriza yo kongera kwerekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu tuvugana imirwano yamaze gufata indi ntera ku mirongo y'imbere ku rugamba, ariko kandi gato bari mudukurikiye muri amasaha imirwano yamaze gufata indi ntera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ese bimeze bite, bihagaze bite? Hanyuma rero nyuma yuko igisirikare cy'u Burundi cyongeye kwerekeza ku mirongo y'imbere ku rugamba by'umwihariko muri Kivu y'Amajyepfo, amakuru ingenzi aravuga ko abasirikare ariko kandi imiryango mpuzamahanga iharanira ikiremwa cya muntu ikomeje kuvuga ko iki cyemezo cy'abarwanyi ba M23 intare sasarambwe bafashe cyo kutongera kwerekana abafatiwe ku mirongo y'imbere ku rugamba by'umwihariko abagaragara nk'abacancuro ku mirongo y'imbere ku rugamba, barimo kuvuga ko iki cyemezo abarwanyi ba M23 intare sasarambwe bafashe iki cyemezo kidakwiye, bakagombye kujya baberekana ndetse bakabasubiza aho baturutse. Ni mu gihe kandi umuvugizi w'igisirikare cya M23 intare sasarambwe Lieutenant Colonel Wiringoma akomeje kuvuga ko umusirikare w'umurundi uzongera kwambuka umupaka uhuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cy'u Burundi bazamufotora inyuma mu mugongo, ariko
batazongera kumubona inyuma mu mugongo. Bana mudukurikiye muri amasaha, Liyetona Koloneli Wiringoma akomeje kuvuga ko uwo bazongera kuzajya bafata azajya asubira mu gihugu cye bamutwaye mu isanduka. Aya ni amagambo yatangajwe na Liyetona Koloneli Wiringoma. Ariko kandi bana mudukurikiye muri amasaha, tukiri kuri ibi ngibi, imunyemerere gato babwire ko ingabo z'u Burundi zikomeje kwerekeza mu gace bita mu Bibogobogo, kandi amakuru y'ingenzi aragaragaza ko izi ngabo zatangiye gushinga ibirindiro muri ibi bice. Amakuru y'ingenzi rero aravuga ko abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe AFC ALC ubu tuvugana bakomeje guhangana ku buryo bukomeye. Amakuru y'ingenzi rero aravuga iki muri amasaha? Amakuru y'ingenzi aravuga ko aba barwanyi ba M23 intare za Sarambwe nibongera kwemerera ingabo z'u Burundi zikongera gushinga ibirindiro bigendanye no gucukura indaki zo mu bwoko bwa communication. Kubakura muri aka gace nago bizapfa kuborohera, kubera ko aka kanya yaba leta zunze ubumwe za Amerika bigendanye n'amagambo igihugu cy'u Burundi cyatangaje, cyavuze ko kitazigera cyumva amabwire cyangwa se kitazigera cyumva amagambo ya leta zunze ubumwe za Amerika. Bamwe mu basesenguzi abahanga mu by'intambara bavuze ko Perezida Evariste Ndayishimiye nareba nabi nawe bashobora kumusanga mu gihugu cyo Burundi. Abandi bahita babahereza inkwenene bavuga ko ibyo bintu bidashoboka mu gihugu cyo Burundi. Bamwe bati igihugu cyo Burundi ni itara rya Afurika, abandi bati igihugu cyo Burundi kirasenga kandi ni igihugu cy'Imana, abandi bati Perezida Evariste Ndayishimiye ayaga n'Imana ntawamukoraho. Bari mudukurikiye muri amasaha, ibintu bikomeje kugenda bifata indi ntera ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ariko gato mbere ko wenda twinjira mu gihugu cyo Burundi, ariko kandi mbere ko tugaruka kuri amakuru ameze nko gutera urwenya, yaba basesenguzi bamwe bavuga ati Perezida wa Repubulika y'u Burundi ayaga n'Imana, ati ibyo akora ababizi. Bana mudukurikire, reka tubanze twerekeze muri Kivu y'Amajyaruguru, tubanze turebere hamwe imirwano ikomeye cyane ikomeje kubera muri teritwari ya Warikare. Muri teritwari ya Warikare hakomeje kugenda habera imirwano ikomeye cyane irimo gusakiranya abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe, igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'igisirikare cya FDL cyangwa se imitwe itwara gisirikare ya FDL. Baramudukurikiye ni imirwano irimo kubera mu gace bita Kibati ndetse na Robereki. Amakuru y'ingenzi rero aravuga ko ari imirwano kandi irimo kototera ibindi bice bigiye bitandukanye, by'umwihariko agace bita Nyabyondo kagabanya teritwari ya Masisi ndetse na teritwari ya Warikare. Amakuru y'ingenzi rero aravuga iki muri aka kanya? Imirwano ikomeye cyane ikomeje kugenda ibera muri ibi bice, ni muri Kivu y'Amajyaruguru. Hanyuma kandi nanone rero nubwo kandi bimeze bitya, amakuru y'ingenzi aragaragaza iki? Amakuru y'ingenzi aragaragaza ko iyi mirwano ikomeje kubera muri ibi bice irimo gutuma abaturage babura aho bahungira, dore ko amwe mu makuru akomeye cyane arimo kugaragaza ko abaturage barimo kugenda bahungira mu mashyamba, abandi bakifungirana mu mazu. Hanyuma rero muri teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru, ingabo za leta ya Kongo FARDC zongeye guhangana ku buryo bukomeye n'abarwanyi ba M23 intare za Sarambwe, kandi bongeye kugabwaho ibitero bikomeye cyane muri pozisiyo zabo. Ni imirwano kandi irimo kumvikanamo imbunda ziremereye mu gace ka Buhimba hafi ya teritwari ya Warikare. Ni imirwano kandi irimo kumvikanamo imbunda ziremereye nk'uko nari maze kugenda bibabwira. Ni imirwano kandi ikomeje kugenda ibera mu gace bita Robereki ndetse no mu gace bita Buhimba nk'uko nari maze kugenda mbivuga. Hanyuma rero kandi nanone reka tuve muri teritwari ya Warikare, ariko gato mbere ko tuvayo reka mbabwire ko nta mibare yari yamenyekana, by'umwihariko kubaguye ku mirongo y'imbere ku rugamba, yaba ku ruhande rwa abarwanyi ba M23 ndetse no ku ruhande rwa leta ya Kinshasa. Ndetse abaturage, usibye abaturage barimo guta ingo zabo, nta mibare yari yamenyekana y'abakomeretse ndetse n'abahasize ubuzima muri iyi mirwano. Reka rero twerekeze mu gihugu cyo Burundi.
igihugu cy'u Burundi ubu tuvugana gisa nkaho cyamaze kwikwegera bigenanye n'amagambo akomeye cyane yatangajwe na minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Burundi wo bita Bizimana Edouard ambassador. Uyu mugabo nyuma yuko arimo kuzenguruka ibihugu bigiye bitandukanye by'umwihariko byo ku mugabane wa hano kwisi ya rurema agenda asaba ko igihugu cy'u Rwanda cyafatirwa ibihano, uyu mugabo rero yakoze by'umwihariko yakoze inyuma y'intare cyangwa se inyuma y'ingwe, by'umwihariko mu yandi magambo yakoze ku bintu by'ingwe. Bari mu dukurikiye muri amasaha akimara gukoraho yatangaje amagambo akomeye cyane. Bari mu dukurikiye muri amasaha uyu mugabo yavuze amagambo akomeye cyane ku gihugu cya Karere gifatwa nk'umuhuza ukomeye cyane kandi igihugu gifatwa nk'igihugu cyakoze ibintu bikomeye cyane bitigeze bikorwa n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye. Hanyuma rero bari mu dukurikiye muri amasaha, reka mbasabe gato babwire ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Burundi yavuze amagambo akomeye cyane avuga ko igihugu cya Karere nta muhuza ukirimo. Avuga ko igihugu cya Karere kiri mu bihugu bishaka inyungu zabyo ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mugabo kandi yavuze ko igihugu cya Karere kirimo gukoresha ubuhangange bwacyo gishyigikira igihugu cy'u Rwanda kandi kirimo kugenda gitangira igihugu cy'u Rwanda ruswa hirya no hino, dore ko uyu mugabo minisitiri w'ububanyi n'amahanga yavuze ko igihugu cya Karere kirimo guha akayabo k'amadolari igihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihorere igihugu cy'u Rwanda ze gufatira ingamba zikomeye cyane igihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero uyu mugabo yatangaje ko igihugu cy'u Rwanda aho gufatirwa ibihano ndetse no gufatwa ingamba zikomeye cyane, igihugu cy'u Rwanda gikomeje kugenda gifata ibindi bice ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma rero muri teritwari ya Mwenga gato cyane, reka babwire ko abaturage benshi barimo kubura amazi, by'umwihariko abagiye bahunga imirwano n'ubwicanyi ibera muri biriya bice aka kanya barimo kugenda bicwa n'indwara bita korera ndetse n'amacinya. Ni mu kubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri teritwari ya Mwenga. Hanyuma rero tukiri ku butaka bw'u Burundi, reka tubabwire ko Perezida Evariste Ndayishimiye uyu mugabo arimo gusaba imbabazi zikomeye cyane, arimo gusaba imbabazi perezida cyangwa se umwami wa Katari, amubwira ati nyamuneka nyiricyubahiro, nyir'ubutungane, nyir'uguhirwa, nyemerera umbabarire kubera ko ibyo uyu mugabo minisitiri w'ububanyi n'amahanga yavuze ibi rwose nta wamutumye. Akomeje kugenda rero asigurira igihugu cya Katari, ariko igihugu cya Katari cyavuze ko ibyo igihugu cya Repubulika y'u Burundi cyatangaje ibingibi bitagomba kwihanganirwa. Bari mu dukurikiye rero minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'igihugu cy'u Rwanda ambasaderi Olivier Nduhungirehe akomeje gusaba abanyapolitike, abayobozi bakomeye cyane hano mu karere k'ibiaga bigari kwirinda imvugo zigiye zitandukanye, by'umwihariko zikurura urwango hano ku butaka bwa karere k'ibiaga bigari. Hanyuma rero mu yandi makuru akomeye cyane, reka tubabwire ko ibihugu by'umwihariko bigize akarere bigiye guhurira hariya mu bihugu by'amajyepfo kugira ngo baganire bya nyabyo ku mutekano w'aka karere k'ibiaga bigari. Ese bimeze bite? Tugiye kugenda tuvuga gato cyane kuri aya makuru ariko tugana ku musozo babwira iby'aya makuru. Hanyuma rero ni amakuru rero avuga ko ibihugu bigiye bitandukanye bigiye guhurira mu nama ikomeye cyane, by'umwihariko igiye kwiga ku mutekano w'aka karere k'ibiaga bigari. Ese bimeze bite? Bihagaze bite? Ni amakuru rero arimo kuvuga iki? Hanyuma rero bari mu dukurikiye muri amasaha, amakuru y'ingenzi aravuga ko ibihugu bigiye bitandukanye bigiye guhurira muri Zambia kugira ngo barebere hamwe uko uno mutekano w'aka karere wagira gute wagaruka. Ibyo byose turaza kugenda tubigarukaho kandi turaza kugenda tubabwira byinshi bigiye bitandukanye, by'umwihariko mu makuru yacu ari buze. Ni amakuru rero akomeye cyane arimo kuvuga ko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Tanzania, igihugu cya Uganda, igihugu cya Kenya, ibihugu byose bigiye guhurira, by'umwihariko
bigiye guhurira by'ubwariko mu gushaka amahoro n'umutekano hano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko kandi bagahurira hariya muri Kivu nani muri Afrika y'Amajyepfo. Ariko kandi Togo yemeje kongera guhuza abarwanyi ba 23 intare za Sarambwe ndetse na leta ya Kinshasa mu biganiro. Reka rero mbashimire abantu mwese mwari mudukurikiye muri amakuru, ariko kandi tubabwira ko amakuru arakagaruka hano isimbi ryacu. Ni munyemerere rero bashimire kandi bifurize gukomeza kugira ibihe byiza, babwira ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yongeye kwerekeza i Rwanda mu biganiro na Perezida wa Angola uwo bita Joao Lorenzo kujya kumusaba ingabo. Turaza kugenda tubigaruka mu makuru yacu igicamunsi. Reka tubashimire kandi tubifurize gukomeza kugira amahoro y'Imana. Asante sana, asante sana sana sana.